Hello guys, happy Palm Sunday kan bolwe. Tuan phana tua kan bol kahin sei nom chui le guys. Tua hi chonong. Tua hi Palm Sunday ya ka zau dihin. Palm Sunday host na sap na ka zau dihin. Chu kiman cha na aniau neu ani veu hite. Guys, go. Nga do. David sa papakay minahong patsu. Osa na David sa papakay minahong patsu. Sunong pena. Sunong pena. David sa papakay minahong patsu. Sunong pena. Minahong patsu. Sunong pena. Sunong pena. David sa papakay minahong patsu. Sunong pena.